Yes, reka nongere ngusuzekana ngo ikaze nizere ukomeje kumerwa neza cyane kabisa mu bice bitandukanye by'isi uhereremo nongeye guikaze nanone ku kiganiro cyacu cya kabiri cy'umunsi anga kuri Baryinyonza Talk Sports ndagushimiye cyane gufasha umwanya uko gifunguye nizere ko subscribe uko byarawe niba utarayikunda kunyinze yikore rwose tuko twakomeza kwagura n'umuryango ugakomeza kwaguka kurushaho byaba byiza kurushaho kabisa tubonye bikomeje kugenda byiza cyane hanyuma muri kano kana shaka tugaruka ku makuru yose komeje kuvuga cyangwa se aramutse muri kino gitondo yose muri rusange biza transfers ariko nibura reka twinjire mu makuru tuganire ku munsi w'ejo twabonye inkuru tubwira ngo Jose Mourinho yakifuza kugaruka mu equipe ya Chelsea akongera ko yabahereza igikombe. Iyo nkuru twayoboye n'umutoza equipe ya Estorma kujya kano kanya yujuje isabukuru y'imyaka 60 ejo bundi yanakoze pati kabisa nyamwara abonye pati twanabwetse ko mu nkoranga twakoze umutoza ku myaka 30 y'amavuko byaravugwaga ko ngo yakifuza ko yagaruka mu equipe ya Chelsea ku nshuro gatatu nk'umutoza wabo bwaheruka saison 2014-2015 yabahaye igikombe cya champion abantu babyibuka n'umutoza rero ngo bikaba byamubera byiza mu tsagato mu equipe ya Chelsea mukumbi no nkuru umugabo witwa Oliver Holt yagize Alex itanga ngo Jose Mourinho ngo ashaka kuba yatangira nyine ngo ashaka kuri gutangira intambara mu gushaka gushoza intambara muri empty room cyase mu cyumba cyambaye ubusa kitarimo umuntu numwe Jose Mourinho ku myaka 30 y'amavuko kabisa ejo bundi akaba rero ngo yifuza kuba yagaruka gusa ngo Jose Mourinho wa Chelsea ngo ntago yahindutse mu byukuri ngo ntago yahindutse ngo kwera ko ngo amateka ye mu bana w'equipe ya Chelsea ngo wari mwiza cyane ariko kumwe n'witwa Roman Abramovich ko ngoza kuza gupfa gatoya cyane bwashwanaga na wa mudamu w'umuganga mwibuka cyane gusa ngo mbere na mbere ngo 2007 ngo bwatandukanaga n'ikipe ya Chelsea ngo dressing room yari yanze byukuri ngo kubyo ngo kuko basha gusuzanya n'abakinnyi ngo byaragoranaga cyane kuko ngo dressing room yari yanze ngo Jose Mourinho w'iki rero ngo ntago gize hinduka n'amagambo ya Oliver Holt batuye ko rwose ngo yabari shombi cyane kabisa Jose Mourinho aramutse agarutse mu equipe ya Chelsea n'usone umutoza ngira ngo n'amafoto muri kubona still ni BD yari yakoze imyaka 30 y'amavuko kabisa mwize bimeze neza cyane akaba ngo yifuza ko yagaruka mu equipe ya Chelsea akaza kongera kwifasha nanone bagatekereza ko imyaka 30 y'amavuko ngo aracyari special one kabisa ngo by'umwihariko aho ngo batekereza ko by'ukuri ngo yabararangiye nyuma y'imyaka hafi 20 yose ngo ageze mu equipe ya Chelsea uko ageze Chelsea bizaba 2003 gutyo ngo tuvugana kabisa ngo akaba kiri ku rwego rw'uko yaza akaba yabaheza ibindi biri hejuru cyane akaba rero ari umutoza ufite ibikombe byinshi cyane igikombe cya Champions League cyambere twanye n'ikipe ya Porto amaze kugitwara nibwo yasa mu equipe ya Chelsea ubwo bamaga akazi akaza komeza gukukuza yayihaye za championnat yagiye mu Inter nabo baheza Champions League gusa Champions League ntiyayihaye Chelsea ntiyayihaye Madrid n'izindi equipe yagiye atoza ntiyayihaye Manchester United hiyo rwose yigizemo iri no mu bikomeye cyane kabisa so umutoza bikavuga ko rwose ngo yabyishimira ngo ni kubona Oliver Holt avuga ati nta kintu yabaje kumarira ino equipe ya Chelsea the special rero akaba kunshwa bwajyaga mu equipe ya Chelsea kabisa arakimusoki muto cyane amaze gweza Porto Champions League yana ni 2005 gutyo 2004 simbyukanza ko ntafa ngaho ntagarikera imyaka ibiciyo cyane so bino bihore bikaba byaje tubwira ko rwose ngo umusore ngo umutoza ngo ushaka kwanga ibyishimo byo muri equipe ya Roma ngo ntago bikiri hejuru cyane ngane batangiye gutekereza kuba yagaruka mu equipe ya Chelsea mu byukuri so tukibaza niba ari ikipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza zabo zimukire kujya kano kanya Oliver yatubwiye toya ntago dukeneye ko Mourinho agaruka ati none Oliver Holt yabihuye aravuga ngo kugaruka kwa Mourinho ngo gushaka kuba ngo kwamena ngo kugaruka kwa Cristiano Ronaldo kabisa ngo twumvaga ko Manchester United mukeneye ngaka ibyo yakoze ngo twarabibonye ati ngo na Mourinho aramutse agarutse ngo ashaka kuba byangenda muri ubwo buryo mu byukuri ati kuko ngo na personality ngo ngiragoye cyane umupira wabonyeza ngo usanga ari atari kabisa well bamwibase nyine bamuvuga amagambo ateye ubwoba gutyo cyase bagaragaza ugenda bigoye cyane ko yagaruka mu equipe ya Chelsea ubwo no guteye tukareba ko bizagenda akaba rero ari umutoza twa Jose Maria Felix dos Santos Mourinho reka twite cyane twigere ko ziri ngo zikomeje kuvugwa kujya kano kanya reka tugaruke ku bafana equipe ya Tottenham Hotspur bongeye kwibasira mu defense witwa Sol Campbell nyuma ya call yakoze urumva irimo indirimbo zitandukanye kabisa Sol Campbell rero fana equipe ya Spurs Tottenham rero bakaba bagize gutyo cyo bagikinwa garukaho kuri move yakoze ajya mu equipe nayo bongeye kubigaruka cyane kuri social media platforms akaba rero ari move yakoze muri 2001 cyane no defense rero akaba yaravuye White Hart Lane yigira Highbury icyo gihe Arsenal bakinaga Highbury titeze by'amakoza avuga ngo from White Hart Lane to Highbury uri kubyumva kuri free transfer muri 2001 rero nawe yagize cyane bivugaho avuga ko by'ukuri ngo nta kintu kimwe cyagombaga kumuhagarika kuko mu muryango wari wabimusabye kuko umuryango ni abantu bambere bagaragaje ko n'umugabo akwiye gusohoka White Hart nakekeza Highbury rero akaba Campbell yabigarutseho kabisa bwo yaganiraga n'ikemo ku cyitwa The Guardian n'umugabo umaze kujya imyaka 48 y'amavuko rero akabuze ko mu byukuri ngo we n'abana be batatu n'umuryango we ngo cyase umufasha we ngari abantu batumye ngo afata iyambere kujyayo amaze agiye Sol Campbell sose mu equipe ya Tottenham Hotspur akajya mu Arsenal 2001 base bakina match FA Cup
abafana bazana ibyapa byanditseho ngo ni mu Yuda ati kwa tuvuga ngo Yuda yagambaniye Yesu, abantu bakabisa bamwita Yuda, bavuga ko yagambaniye nyine equipe ya Tottenham Hotspur akajya muri mukeba bihe byose mu equipe sana. Abafana equipe Spurs rero akaba byari byongeye kugaruka nyuma y'uko n'umugabo atanze kino kiganiro kuri The Guardian agasobanura kuri iyo ngingo n'ukuntu byagenze mu by'ukuri. Gusa Campbell avuga ko mu by'ukuri ngo ubwo bakinaga match ya FA Cup equipe ya Tottenham Hotspur amaze kujya mu equipe Arsenal ngo ntago gize yumva amajwi yabo nyine ngo ari constate cyane ku mukino, ntago gize yumva amajwi yabo kabisa ngo yumve ibyo bavugaga cyane mu by'ukuri. Campbell akaba ko mu by'ukuri ngo abantu bagomba kubagira ko nawe ari umuntu kandi yifuriza ibyiza ngo nubwo byaje kujyana ngo byaje kujyana abantu bamwifuriza gupfa, ariko birengagiza ko nawe yifuriza ibyiza kandi bashaka ibyiza mu gihe kiri imbere kabisa. Akaba rero no mu kapo witwa Sol Campbell rero yagaragaye kabisa nyuma y'iyi interview yongeye kuhangana cyane na fan equipe ya Spurs of Tottenham. Nyuma rero yuko yari abacitse akageza mu equipe Arsenal, namakuru kuvuga mu kiro gitondo kugarukaho menshi kabisa arenze ko ari ama transfer za nkuru zose ziba ziri kuvugwa muri rusange, tugafata akanya kazo tukagenda tuzigarukaho tukareka ko gahunda zihagaze muri kiro gitondo. Kandi kamubwire ko umuvandimwe witwa Anthony Gordon kabisa ku mugoroba yaraye asoje ikizamini cy'ubuzo muri equipe ya Newcastle United kabisa kuri move ya £45 y'amapaundi, n'umusore equipe Everton wakiniraga wanazamutse muri academy yayo kabisa akagraduatinga, yaramaze iminsi atagaragara mu myitozo y'equipe ya EVE. Anthony Gordon rero kabisa akaba ari hafi gusoza urugendo rwe rumwerekeza mu equipe ya Megapize kuri myaka 21 y'amavuko. Rero akaba yarafoshije ino move kabisa bitandukanye uko byagenze mu isama ishize ubwo equipe ya Chelsea yamwifuzaga cyane. Gordon rero kabisa akamaze gusoza ikizamini cy'ubuzo muri equipe ya Newcastle United ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo byavuzwe cyane ko ari umusore kabisa agomba gusohoka mu equipe ya Everton, akaba yagenda kabisa ubwo nejo kabisa £45 ku myaka 21 y'amavuko hagomba kubanza gutangwa £40, izindi eshanu zikaza nk'ama add-ons kabisa. No mpetero cy'umuto cyane Everton ishaka kuba yakongera yamwongera undi rutazamu kugira ngo ariko bakomeza gutwara kuri rwo salama katuruka mu gihugu cy'Ubwongereza. Yatuka ikipe Everton ngo yashaka kuzana rutazamu witwa Rodrigo Becao ikipe ya Udinese kugira ngo ariko bafatanye na Anthony Gordon. Gusa Gordon rero ku ikipe Everton imaze gutandukana na Frank Lampard James nawe yaje kugaragaza ko yifuza ko yasoka akigendera ndetse anoshya muri imbaraga nyinshi cyane kabisa. Eddie Howe umutoza w'ikipe ya Newcastle United direka bagaragaje ko Gordon ngari top general target bafite cyane kabisa, ndetse ko ngo n'ubuyobozi bw'ikipe bikaba bwara ashatse gukora kugira ngo ariko bamuzana. Gordon ntigeze agaragara imyitozo y'ikipe ya Everton kuva ku munsi wo kuwa gatatu ndetse no ku munsi wo kuwa kane bigeze kuwa gatanu kabisa, noneho araxera cyangwa vitensi ya mbere kugira ngo ariko yasohoka muri equipe yigende kabisa. Akaba rero asohotse muri equipe ya Everton hari abatoza agomba guhita binjiramo uko genda uko kose, ngira ngo twabwiye inkuru ya Marcel Bielsa wari waje ariko bikagaragara ko Marcel Bielsa yabaje ibigoye cyane. Bibaze ko Marcel Bielsa yavuze ngo kugira ngo batoze ngo nabanza mpere muri U21 ngenda team yanjye tonde ukuntu mukora and then mu kwezi kwa gatatu dufate equipe yanyu kabisa tuyitoze. Ibi equipe ya Everton ikaba yarafashe nk'agasuzuguro ari impamvu kujyana akanya ufite amahirwe menshi yo gutoza equipe akamutoza twa Shandaish. Akaba rero ari ndisho equipe Everton itekeza cyane ko ari buze kuza kubakundira kabisa bikabyagenda neza cyane kabisa. Ni equipe Everton rero irashaka Lord Tazamu mitwa Rodrigo Becao ubugomeze mitwara cyane equipe ya Udinese kugira ngo ariko yakomeza kugenda abafasha cyane kabisa. Newcastle rero ikaba muri sama yaratekereje ko yazana numva rimwe twa Anthony Gordon ariko gico cyari 30 ntibyakona cyane keza kuza kumubona. Gusa kujya kano kanya kize kabisa kikaba kiri hafi 95 kuja kwamaze gukora medical ndetse yanapasinze ku mugoroba ubwo tugomba gutegeza tukareba uko biza kuza kugenda koko niba azatanga umusaruro nkuko bari bamwitezeho. Mu gihe kandi twitana n'amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya nakubiko turi kugaruka ku makuru yose kabisa aramutse mu cyo gitondo, ariko nizere ko mwuka byaramwe muri kumva n'amakuru mwarakoze subscribe ndabinginze mu kwese subscribe kabisa kandi mujye mukomeza no gusharinga bino biganiro muna like ngazino nkuru zacu bibazo bari nyinshi zitandukanye, ariko iba wayikunze wakunze kino kiganiro kabisa ni byiza gukora like. Reka twite gato no tusure ikipe ya Tottenham Hotspur amakuru ko tubwira ko bamaze kuhayaringa cyangwa se kwinjiza muri mukozi mushya witwa Chris Parkins, akaba ari chief talent chief akaba n'umugabo rero ushinzwe impano z'abakinnyi bakiri bato cyane equipe ya Tottenham Hotspur kabisa. Akaba rero n'umugabo ngo inorore yari ayifite n'ubundi muri equipe ya Arsenal nyuma yo kwanga gusoma equipe ya Everton. Chris Parkins rero akaba yazanye muri equipe ya Tottenham Hotspur ave mu Everton rero nyuma y'umwaka umwe kabisa. Parkins akaba ari mu bagabo banabaye igihe cike cyane hariya kabisa muri equipe ya Everton kugira ngo akomeze kugenda zamura impano zabo. Equipe ya Tottenham Hotspur ikaba yamaze kumeza kano kazi imuzanye muri equipe ya Everton aho yaramaze y'umwaka gusa akabazwi mu equipe atandukanye yabanye na academy equipe ya Derby County akaba washinzwe recruitment muri academy Spurs ikaba yamuhaye kano kazi bakubwira ko mu by'ukuri ngo imibare ye iri hejuru cyane mu bize kuza gufasha Fabio Paratici sporting director equipe Spurs ndetse n'umugabo witwa Steve Hatchen gukomeza kugaragaza uburyo impano z'ikipe ya Tottenham Hotspur zikomeza kugenda zizamuka ku munsi kundi kabisa. Parkins akaba ari umugabo ukomeye cyane kabisa mu mupira w'Abongereza, akaba yaramaze amezi 18 yose akorana n'ikipe ya EVE. Uyu nawe akaba amaze kumukurayo kugira ngo aze akore akazi mu equipe ya Spurs of Tottenham barebe uburyo rwose impano zabo n'ubundi bakomeza kugenda bazamura cyane. Akaba ari gahunda kugira ngo equipe ya Tottenham Hotspur ikomeze kuba ku gasongero tugomba kuyanga amaso tukareba
kureba uko bikomeza kugenda bikurikira cyane. Hanyuma kandi ku mugoroba hari habaye match za FA Cup kabisa, ekipe ya Manchester United dire ku mugoroba bakaba bari mu kibuga batsinze ekipe ya Reading ibitego bitatu byose kuri kimwe. Iyi match mu kuyigarukaho maze nkubwire ko bino bitego bitatu byatsinzwe harimo cya Casemiro nicyo cyaje ari kwanza atsinzemo bibiri, cyaje ku 55 ndetse ikindi kiza ku 58, abigeze ku 36 witwa Fred aza kuzana guti ikindi gitego. Match za kuza kongera ibitego bitatu mu gihe kimwe ikipe ya Reading cyaje kuza gutsindwa witwa Mbwenge. Gusa abanyamakuru bakomeye cyane kabisa n'abasesenguza kuba bakomeje kugaragaza ko n'umugabo kabisa witwa Casemiro yari muri equipe ya Manchester United ngira hinduka 100% ibindi yindi kabisa. Akaba rero hari umugabo witwa Ian Light akagaragaje ko ngo finishing ya Casemiro muri equipe ya Manchester United ko equipe ya Reading igaragaza uburyo n'umugabo akomeye cyane kabisa, ngo yarakwiriye ko ari man of the match kabisa wenyine. Akazi gakomeye yakozwe n'umusore winjiye muri equipe ya Manchester atanzwe muri 70 ava mu equipe ya Real Madrid kabisa. Akaba rero yarongeye kugaruka nyuma y'ikarita yari yabonye z'umuhondo zigira kuri 5 kabisa, akaba yongeye kugaruka mu kibuga atanga umusaruro mu buryo bw'imiti yanga sundi kabisa, aho yahanganaga n'ikipe ya Paulo Ince remo akamuzi n'ubundi yahoze mu musesenguzi uyu munsi akari gutoza equipe ya Reading kabisa, yaje kuza gutsindwa ibitego bitatu byose kuri kimwe. Akaba rero umusore w'umunya Brazil yaje kuza gutsinda ibitego bibiri muri match ya FA Cup. Akaba rero Casemiro ubwo byagaruka bwaho kabisa n'abagabo batandukanye bagaragazaga ko ngo afite finishing nziza cyane kabisa kugira yakwe kwa man of the match, ndetse rwose ngo no keeper Reading ngo yashyize muri comfortable zone kabisa, ngo kariteze ngo zirahambaye cyane byashimwe cyane bigendanye n'akazi yakoze ku mugoroba. Casemiro rero akaba ari ibitego bibiri yaje kuza gutsinda. Ian Light kabisa yavuze ko Casemiro yakwe kwa man of the match bigendanye na match yakinnye. Akaba rero mu kapenya ka 30 y'amavuko uhagaze neza cyane kabisa muri equipe ya Manchester United ku mideni yabo, biragaragara ko n'umwe bagabo bayitwaye cyane. So nyine bagize cyane kuvuga ko witwa Loikine yagaragaje ko Casemiro ngo yagize effet zikomeye cyane kabisa muri match kuva itangiye. Mu magambo yavuze ngo umugabo ari capable, ngo umugabo ufite ubushobozi bwo kuba yagufasha kwataka nka bimwe bintu bifasha kwenjoyinga cyane kabisa, ndetse ngikiri ngo umuntu ufite umupira uri dynamic, umupira uho kuhozaho kabisa muri position nyinshi ashaka kwa yawo switchinga akuryo yatesha umutwe umu opponent mu buryo bwinshi butandukanye kabisa. Ana magambo atangajwe na Loikine nyuma ariko yuko n'umwe witwa Casemiro yarabafashije gutira equipe ya Reading rero mu mukino ya FA Cup ibitego bitatu byose kuri kimwe. Akaba rero ibindi byagaragaye kuri iyi match equipe ya Manchester United equipe ya Reading kabisa byabaye byinshi kandi tunyemo gake kugira ngo like information zose tuzahereze. N'umugabo witwa Paul Ince mutoza equipe ya Reading nawe rero akaba yahawe ikaze mu buryo budasanzwe cyane kabisa nyuma kongera kugaruka Old Trafford. Akaba rero ari umujande w'ikipe ya Manchester United kabisa wahawe imyaka igera kuri 6 yose kuva mu mwaka wa 1989 kugeza 1995 yakinaga Manchester United kabisa. N'umugabo yahawe kiza mu equipe ya Inter domira mu nyuma fato imyaka nk'ibiri kugikina za Liverpool na hose, ariko akaraba kafana bishimiye cyane kongera kumuntu agaruka rero i Manchester atwe bikombe byose bigera ku 10 biri muri FA Cup yakinaga rero akaba yari twanye nabo inshuro zigera kuri 2 zose kabisa. Akaba rero yari yagarutse Old Trafford kabisa bya ibintu biza cyane kuri we mu gihe kandi cyagaragaye ni karata y'umutuku yeretse umuvandimwe witwa Andy Carroll. Akaba rero ngo ntabwo byajye ngo yari dio ikomeye cyane kabisa hagati hari Maguire na Andy Carroll, ngo ntabwo yari kuza kumwororera cyane kabisa. Akaba rero byaje kuzagaragara nyuma y'uko n'umufama striker w'ikipe y'igihugu Bwongereza wahoze wakina ikipe y'igihugu Bwongereza Andy Carroll yaje kuza guhabwa ikarata y'umutuku ku minota 65 ku ikosa rakoreye umuvandimwe witwa Aaron Wan-Bissaka. Lakini mbere mu kintu yavuze ko ngo niba Manchester United ifite ubwoba bwa Andy Carroll ngo yabiri mu bibazo, ngo Manchester ifite ubwoba na Andy Carroll ngo yabiri mu bibazo kabisa. Hari Maguire rero ntago ugiza compete duel yari yose na Andy Carroll mu kibuga kuko Andy Carroll ntigize abasha kumanagera no gukora ku mupira muri box equipe ya Manchester United bukora akazi abantu bategeza ko Andy Carroll ngagiye guheza akazi hari Maguire ariko muri box equipe ya Manchester ntago Andy Carroll yagize akora touch nimwe kuryo yaza kuza kugora witwa hari Maguire magwegwe kabisa. Akaba rero yari match komeye cyane ku bandi ikipe ya Reading kugira ngo naza kuza gusoka imbere ikipe ya Manchester nago byari byose cyane kabisa. Nyuma kandi mu bijyanye no guheza amanota abakinika tubyutemo ntago nza kuza kubitinamo katubaheza amanota bijyanye no kuntu bitwaye muri match kabisa. Afara ikipe ya Manchester ubwo FA Cup ariko ari match komeye cyane ku bandi rwabo babifuza kumenya ibyayo kabisa. Muri system bane 2-3 umwe niyo umutoza twita Ten Hag yashyize mu kibuga, umwe mu bakinnyi bagize amanota menshi cyane muri match ari Maguire yagize match nziza, that's true ko niko kuri guhari. Gusa man of the match of course n'umuvandimwe witwa Casemiro waje kuza gutsinda ibitego bigera kuri ibi byose muri match kabisa. Ni waje kuza kwa man of the match ugize amata meza cyane, abakinnyi nka Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes match nziza cyane. Marcus Rashford yagize match y'agatangaza, ubutuye gusa yagize match nziza cyane kabisa. Mu gihe abandi baje kuza kwinjira mu kibuga simbuye wagize amata menshi nka Fred waje kuza no kuza gutsinda igitego. Akaba rero ari kuganda zazimeze ko equipe Reading yo rwose kamabwizo kuri namwe ntimubazi benshi kugira ibibazo kuza kubigaruka cyane, ariko kundi ruhande nyine Manchester yo kabisa bakabagiza amanota y'agatangaza kabisa. Match ibitego 3 kimwe match irangira muri ubwo buryo.
ubwo tugomba gutegeka tukareba uko biza kuza kugenda kabisa. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na siporo, amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu agufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyine gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza, yaba n'amakote yo gukodesha, yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakora ngaha mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda twazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 88. Bismart Rwanda bakwatsi. Inkuru za Moise Caicedo nari nazigarutseho, ariko naka kanya inkuru ziri kungera ziri kumwe kuri kipe idashaka kurekura. Ngene kipe yashaka komeza kugumana uno musore ngo icyo byasaba cyose kabisa ngo uribuze kuza kurangira no musore agumye muri equipe nyuma yuko atabize kuza kugaragara muri match hari kuri munsi equipe ya Liverpool kabisa. Ubu tuvugana inkuru yanditswe ku isaha 9 z'ijoro, saa 9 z'ijoro z'i Kigali, saa 9 mu kanya saa 9 z'ijoro iri kutubwira ngo muri Brighton ngo nta yindi gahunda ihari, ngo barashaka gukora uko bashoboye kose swadi yabikagumana. Umutoza yasabye bagenzi be bakorana ko bakemera ino sezo rwose bakihangana kugira ngo ariko byagenda neza cyane, ko bafite ikize cyuko bazaserebura, ngo bashaka kurangiza nibura ngo bigaragara ko babonye itike yo gukina amashanwa ku mugani burayi. Ngo icyo kintu ngo icyo kiri imbere gutekereza kuvuga ngo umukinnyi ashaka ko yasohoka akaba yagenda. Akaba rero ngo biteganijwe ko aribuze kujya gute, baribuze kuza kwemera akagumana Moise Caicedo uri gupusa kugira ngo asoke agende, kubera ko bashaka bafite gahunda yo kuba baribuze kumugumana bakako bazakira amashanwa ku mugari burayi. Niyo gahunda yari kujya kano kanya. Twitana amakuru akomeje kuvuga cyane kabisa. Umva witwa Pedro Pro rero akaba yakiri match ya nyuma muri equipe ya Sporting gwatsingwaga n'ikipe ya Porto ku munsi wa gatatu, akaba kabisa yarasezeho n'abafana mu buryo bwiza cyane kabisa. Mbere gukora move equipe ya Tottenham Hotspur isa yarangije na kujana kabisa, ngo utufata muri ni information. Akaba rero hawe sensational fire n'abafana bagaragaza ko agiye gusohoka, akaba yakekezamo equipe ya Tottenham Hotspur bisa n'ibyanye nta kibazo kimwe gisigaye kujya kanya no musore ukina ku ruhande rw'iburyo inyuma. Akaba rero yari amaze imyaka igera kuri 2 n'igice muri equipe ya Sporting yo mu gihugu cya Portugal. Akaba rero yaje kuza kwishimirwa n'abafana cyane, ngo match bayitakaje ku bitego 2 ku busa rero hari ya Ilieila. Yaje kuza kugitwamo neza cyane kabisa. Igitego cya tuni witwa Stefane Estakio ndetse n'witwa Ivan Malcano baje kuza gutsinda equipe ibitego 2 byose kabisa. Match yari yagatangaza ko kwa equipe ya Sporting bakabishimiye cyane, abafana kabishimiye cyane. Numva rimwe rero service yabahaye zose bakamuheza fire yo ku rwego rwo hejuru cyane kabisa. Nubwo bitari bihe byiza cyane ku equipe ya Sporting ubwo batsindwaga, ariko abafana barabageje uko bashoboye kose bagaragaza ko numva rimwe rero ngo yabashimishwe na service yabahaye kabisa. Kunyaka ko nyatata amavuko rero kabisa. Akaba umukino ukina amakipe atandukanye, yakina amakipe arimo Paralada, akina Girona, akina Valladolid mbere yo kwekeza mu equipe ya Sporting Lisbon, aho yagiye kuri umukino w'igitangaza kabisa. Byatumye abona ko la muri equipe y'igihugu ya Spain. Kontra akabatekereza ko ari buze kuza kumuzana mu gihugu cy'Ubwongereza, byaratumye n'abafana equipe ya Sporting babona ko nta kintu biragoye cyane ko babasha kumuzitira. Nubwo rero bifuzaga gukomeza gukukuza kugira ngo reko nibara yazabatwara, akaba yazabageza ku mwisho wo kubatwara igikombe cya championnat. Hanyuma kandi mu kanya gato nkubwiye kumva n'witwa Shandaish ari mwe mu bantu gutekerezwa cyane mu kuba bari buze kuza guhabwa akazi k'ikipe ikogutoza ikipe ya Brighton and ya Everton. Ibitangazamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza bikaba bikomeje kwibaza ibibazo byinshi, ibibazo byo kwibaza ngese koko Shandaish yabari right man mu kazi ka Everton, yabari umuntu ukwiriye mu kazi ka Everton kabisa. Ati se niki ashaka kuba yaza kuza gukora, akaba yakomeza kubagumisha ku gasongero. Ni analyse yakozwe n'umugabo witwa Danny Murphy wanarije uno mugabo mushyi buze kuza guhabwa akazi, ndetse byo agomba kuzamuraho imbaraga kugira ngo abe yakemeza abafana ekipe ya EVE. N'umugabo rero wazotoza ekipe ya Burnley
biteganijwe ko aribuze kuza gusimbura Frank Lampard mu gihe witwa Marcel Bielsa ari number 1 target byaje kuza kurangira byanze. Uno Manchester witwa Danny Murphy akaba agaragaje niba koko Sean Dyche yaba ari umuntu wanyawe ukwiriye kano kazi ndetse n'icyo ashaka kuba yafasha n'ikipe Everton kugira ngo ive muri relegation zone. Nubwo abafana ikipe Everton batangiye kubiriminga cyane umuhungu witwa Anthony Gordon ko ibema kabace kakirika cyane mu byukuri ngo n'umugabo ngo ufite byose ikipe Everton yakenera mu gutangira gusesengura yavuze ko ari umugabo ufite byose ikipe Everton yakenera ngo umugabo ufite character iri ku rwego rw'ejo cyane akaba azi Premier League ndetse na Championship ngo arabizi ko witwaye nabi ujya muri Championship ngo ibyo byombi arabizi ngo n'umugabo ngo uri smart bihagije cyane mu kumva igikwiriye kuri ikipe Everton ngo niba ashaka kuyagarura ibintu mu murongo ngo Everton ni ikipe isanzwe ifite amateka byubuke kandi anakomeye cyane ifite fan base iri hejuru cyane ikipe iri mu murongo kujya kuri stade nshyashya expectations kabisa mu gihe kiri imbere ngo zikaba ngo ziri hejuru cyane ngo ibingi rero ngo bitandukanye n'ibyo yigize kubamo Itaf Mo atotwe ikipe ya Burnley ngo nicyo kigira akamaro cyane ngo aba Evertonians cyangwa afana ikipe Everton ngo bagaragaje ko tactically umva ngo Sean Dyche ari capable urumva ari capable kuba yakora kano kazi mu byukuri none bakaba ngo asobanura uburyo ngo yabarinda relegation zone. How can they avoid relegation? Ngo ubundi ngo bisaba ngo projet ya short term projet ye gitoya cyane kabisa ngo transfer window iraza guza kufunga ku munsi wa kabiri agomba gushaka rutazamu ruze kuza kumuhereza imbaraga nyinshi cyane mu busatirizi bwe. Dominic Calvert-Lewin ngo ntagahagije gusa kugira ngo abe yakwikoye n'ikipe Everton ngo arashidikanywaho cyane mu byukuri ngo ari impamvu ngo Everton igomba kwinjiza mu rutazamu umwe ugaragara ko isoko ushaka kwinjira witwa Michael Antonio w'ikipe ya West Ham United. Ati sinikiza ko Sean Dyche ari buze gushaka issue yo ko ari buze kuza kwinjiza abakinnyi benshi ariko agomba gushaka umukinnyi umwe cyangwa babiri abona yizeye bari buze kuza kumusova cyangwa se bakaba basova ino sezo ikipe ya Everton. Ati kujyanye no kumuntu yakibuka ikipe ya Everton ni ikipe ibiri direct cyane kubera ko batakaje creativity batakaza confidence cyane kugira ngo bubake ibintu byabo cyane kabisa ngo imirongo y'imbere yarapfuye ngo nta kintu kizima bakomeje kugenda bakora. So David Moyes ngo niyo muntu ngo waje mukuru ku equipe Everton ngo barabizi ko yakinishaga ba Marwan Fellaini imbere kandi koko yarabikoraga David Moyes byanatumye no na Marwan Fellaini ageze muri Manchester United nawe atangiye kujya yitabazwa rimwe na rimwe imbere akaba rero ngo David Moyes ngo yigeze kubikora ngo kugira ngo arokore equipe Everton akajya akinisha Marwan Fellaini imbere mu kusatirizi atoza equipe Everton icyo gihe ngo byabakoye mu bibazo ngo rero ngo niba umva none yize vuko rimeze uraza kujya cyukuramo ngo rero ngo niba Marwan Fellaini ngo arakinaga imbere ngo abikorwa na David Moyes ngo Sean Dyche ahitemo hagati ya Amadou Onana Mvom nitwa Abdoulaye Doucouré umwe muri bo ajya mukoresha imbere kurya yagiye gufasha Calvert-Lewin mu gushaka ibitego. Ati ntago ari style gushaka gutwara ibikombe kano kanya atake Everton ikindi style ibize kuza kwirokora n'abafana bagatuza iya narizi iteye ubwo mujye mu Jose Mourinho yabikoraga kabisa igitego cyabaga cyabuze Marwan Fellaini kuri bench gatamuzana aje gukina imbere agakina rutazamu kandi koko hari ibitego yatsindaga Marwan Fellaini by'umutwe yabitsindaga cyane kabisa. Akaba rero ngo ese ngo Everton ishaka kubiriminga Anthony Gordon kuko abatabye mu nama kagenda mu byukuri ati Everton yagomba mu gusubiza banga Everton yagombaga ko yaragurishije mu Premier League ya Chelsea atako nago babikoze ati mukine shaka kugenda nta kintu kimwe bakora kugira ngo murinde kugenda kuko iyo atagiye nta musaruro guhereza ati abayangitse cyane mu mutwe. Akaba rero ari produit academic ya Everton ngo utagize umusaruro baheza none ngakaba abasize mu bibazo kabisa. Hanyuma yakomeje yibaza ngo niki kitagenze neza cyane kuri Frank Lampard mu byukuri urumva ati niki kitagenze neza cyane kuri Frank Lampard. Mu magambo ye Danny Murphy atanyuma ngo ndi inshuti na Frank ndetse ni n'umuntu wanjye cyane ati niwe equipe Everton twaravuganaga cyane yafite challenge ikomeye cyane narayimubwiraga ko afite challenge ikomeye cyane atariko yagize strategy ya pragmatique muri season mu byukuri ati kandi yarakoze ati bakimara gutsinda Crystal Palace ibitego 3 gusa byari biri mu murongo atariko yaje kuza kugira intsinzwe ebyiri zamugoye cyane intsinzwe batsinze equipe ya FC Bournemouth ndetse niyo muri League Cup ati baratsinzwe cyane ati none bagarutse mu gikombe cy'isi baza barasubiye hasi cyane ibyo bintu birabazonga. Ikindi ngo trio ya Idris Ganage, Andre Onana ndetse na Alex Iwobi ntago bakoze ibyo bagombaga gukora ngo babiri muri bo barabanetse. Akaba ari amagambo ye rero mu busesenguzi akomeza kutubwira ko ngo abafana equipe Everton icyo bagomba gukora nta kindi ati bataza kuza kwibagirwa ko umuono witwa Fahad Moshil yabakora ibintu bikomeye cyane muri equipe yabo ariko kundi ruhande ngo next weekend biko ko afite equipe Arsenal aho bagomba kuza bafite imbaraga nyinshi bakaza gushikira Sean Dyche uri buze kuza kuba yahawe iyi kipe ngo nta kindi kintu abafana equipe Everton ko kuza gukora uretse support yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ngayo nguko nibiri kuvugwa na n'uyu musesenguzi rero ku buryo abonamo
ino kipe ya EVE. Ndagushimiye cyane kumvisha ikindi kiganiro ariko nkubwira ngo ntagaye cyane mukoreye kuri munsi mu kanya gatoya ndagaruka ko amakuru yaracyari menshi kandi tugomba kuza kuyaganira kuri munsi wo ku cyumweru kwifeza kugira byiza cyane. Urakoze cyane ko kumvisha ikindi kiganiro, please kora like ukore subscribe kuri ino channel yacu ya YouTube, ujye usharinga n'ibi biganiro ariko by'umwihariko una commenting komeza kugira byiza cyane. Reka twereke mu kanya gatoya.